Gramzari adon engbirabse impact news nei Raj Nongthombam Manung na hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butram lokchari hauki baza hi 2018 gi June gi tang kunda langu koi lamphel gi quarters tagi phaki ba Chandil gi ADC Autonomous District Council gi matam gi chairman oramba lokhosai zau se magi official quarter tagi phabne quarter se koi gi security yamna leiba dumba quarter makhani to mag masam to security na ngak se laga leba misa makhani mak si mak ki quarter se dagi phag risna kaino ham tam masing yam laba drug mayam ma dagi WY gi tablets mayam phag re hai ri ba WY tablet amadi heroin ani se punche laga charang na senpham je lupa crore kuntren muki senpham je phagar pani madu ka loina dona cash on lupa lakh yankhai taret muk le rame adu ka matam dro chana draba demonetized notes sing hai tare demonetizing gi makhada chana draba notes masisu charang na 95000 listing marfutra manga phawgi chang da lerame adagi nongmai ani masu kui pistol amaga adagi single barrel gi nongmai amaga license ani amaga su phagat khibani mai phagatna mahak ADC chairman haitare matam dugi ADC channel gi chairperson oramba lukhosai jauga atopa mahak ki khongburin haba mi teret se pun ni pan se phagat khibni phagat kharaba matungda charge sheet si hauki ba chahi gi December gi tarik 13 da court ta NDPS court ta habatare narcotics drugs and psychotropic substances ki hui court se da pisang mato de hek nongan baga Imphal West ki matam dugi SP aduga matam dugi ambagi All Manipur Bar Association ki president oramba senior advocate amagana mako eni na high riba charges si handokna bantraga masi semdokna bagi appeal lama torkiba leiba haibetare masina maram oiraga charges thanga khraba matung masi gi su lerame high riba mi ani sina high riba charges handokna ba honar me habigi wafum sima lere so aisida lenga ke kari oiba sen habigi wafum jam chawba question am leri plus madugi matung tarik 18 sida mahak masangam da bagi mamang dagi magi masanu ai tabagi lokosai jausi masanu ai habigi case leibna maram oiduna tarik 13 sida manghonda belam interim belam pigre bel sigi matung ina mahasi tarik kurma thoda koirenge da leiba hospital amada mahasi pukhala matung da mahasi hairibo hospital sidagi Jenims porampato ina refer tawre aduga Jenims ki OPD ki doctor na mahaksi maki laina si Manipur da yengba ngaboi mapan do yengbikro habagi wapam si machi si irakhiba leire habagi wahum leire loirana haukiba January jahi sigi January ki tarik nipan asida mahaks NDPS court amuk magi interim BLC matam loir matung na court appear to matuk tabne to hairiba tarik nipan sida mahaks lak trabani na numerasi makta da mahaks absconder haide nantho chien ki mi amahina lakto kresmai to na Manipur government gi hojik leiba yam thuna back to back handaki thasira pause break tonori haukiba March ki tarik 16 koi Jenims ki ward tagi orthopedic ward tagi koi myam na khangnar ba KCP ki luchung nando na to cheng re habi wahum si leiring ai sida mo haukiba January ki tarik 9 sidagi su miu yama marwena koi Jenims la ngam misaka ma amuk absconder okre mang re habagi wafum hadi halakhi re habagi afum ko na phongdoi basida lenga kyo ba kari stand no sai sida kari na thoi base matam tu da lokhosai jau se pha matam da June ki tarik 2018 da mahak na mag bu pha balak matam nap ki kangu na mahak se pha lak matam da mahak na chief minister da phone tauba aduga DGP da phone tauba case lai khramni masina takpati mahak chairman am oina ADC ki chairman oina mahak yam chawba political link lai habse da du khang khrame to sel yam laba aduga masing yam laba WY ki tablet amadi heroin kg yang manga gi chang da pha gi bhaibasi yam chawba wathok amani wathok wasida political gi kari yam chawba link layer bar habagi mami si hajuk tholali ba news na yam chawna tholale news maruina nomaijung nomit ngarang nomaijung nomit ki Imphal free page ki front page tam yamna front page pumba hairiba pausida dedicate tawba adumba pause phong khrabni maruina pausi Imphal free page ki reporter senior reporter Paojel Chaoba na break tawbani Higher issues ki matang the Khanan Negudang Tangasi Impact News Key Studio the links in the Liberacy joining us tonight on Manung Hutna Higher Pawasimak Imphal Free Press the break to Wiriba Ugi senior reporter Paojel Chaoba Hamter Paojel Chaoba Taramokchiri welcome to the show appreciate your joining also joining us Nagaland Police Key senior retired SP Obiramba Oza Potsangbam Sonamani Oza Sonamani Taramokchiri welcome to the show appreciate your joining too and also joining us High Ripa Amba ki Matamdugi President Aduga Matamdugi Imphal West ki SP na charge se adu handokna bana to semdokna honor masig mathakta lengagna thabak lokhat piu action lokhat piu haiduna yam kana lauri badum laba coalition against drugs and alcohol Manipur CADA Manipur ki secretary general obiriba Takhellambam Geetchandra Mangang ni Geetchandra busu tranok cheri welcome to the show appreciate you joining to ahan ba question se ai Paojel Chaoba dumak lakcharagi hozik case maruina miu ani da habatare matam dugi Imphal West ki SP aduga matam dugi senior advocate matam dugi ambagi na president oramba mako ani na charge se handokna bo honalame habisida handokna bo honalam targadi
drug ki case farba mi amabu drug ki kingpin asu yam farba mi amabu magi charge se handongna mohna ba men swai sida political gi am chawba link am leirabra numitu mangna chief minister amadi DGP ta phone tor mi kaino hadra matam du su impact ni discussion to matam da hangi bani ngasi sa dum hangi ngasi de khara ge hena prominent obagi mami tare swai sida directly natraga su political link leir ba mami tare adon swai sida wafam ani si lai si kamai lakpono khitang brief story hai tare how budgi hoji phau sida chawbana ham madu thamdi thank you अखोई खबर दबुदी याम कुमने इजग्रबने अदुदा याम तेन हाय कांसिदा CM गिसु war on drugs हैना हुजम चथरि न हाय campaign अमा war on drugs हैना अता drug अजुक चाउन चिनरब नोपा मा मासे कमाय नाथोखरिनो हाबे क्वेश्चन ने नाथोखि बिसिदा अहामबदा चार्ज शीट हायबसि पुलिस न फाइल तौबनी आई मसी माइन केनो से केस से सिदा मागी सुमसी अखोई सिले फाइंडिंग सिले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर न पिकअप पने सिगी चार्ज शीट से NDPS की कोर्ट सिदा तांग त्रामरी द थागले दिसंबर तांग त्रामरी सिदा त्रामरी थागले से कयम पुलिस न चार्ज से थातरो की मंग तो तागदी द होजिगा हाइबा LS culprit हाइगरा or anyone the accused से मा बेल फंबगी केनो खरले mon provision खरले statutory bail फंबगी but होजिगा हाइबा चार्ज was submitted on time अदा होजिक लाइसना senior SP IPS श्री Geetchandra ga senior advocate Sandrajit Sharma ga NDPS की कोर्ट सिदा ला अकान सिदा चार्ज से लौथो मसीगी से विड्रॉ तौरसी हाइबगी ट्राई हम तौरमे ट्राई तौरसी करिगिनो मोइनो सिगी नेबो लाइव क्वेश्चन से व्हाई डिड दे ट्राई टू टेक बैक द चार्ज शीट से आइना हाइबो नतेको मसी इट्स देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट कोर्ट लेबो चेनेबो कनाना हाई स्पेशल प्रोसिक्यूटर होजिकी सेसै जौगी मागी प्रोसिक्यूट तौनबा लेपिबा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर T बिपिन चंद्रना मागी सोन एफिडेविट माना इदगंदा चंद्रजित का Geetchandra लाइसि सिगिने मोइन लौथु ओइना हाइबनिना इ लेरेबा ओके ऑन जुडिशियल स्टाम्प पेपर सब मानना OC NAB गिसु हाइरे प्रेशर लेरे सुमाइन तौदना लौथु ओसे हाइ पोट अमन लेरे मबानी ममिंग सुलोय पले से आइना हाइबन तेको ओके जज ना हाइरे हुजिक नबानी ना हुजिक हाइरे से कई मरम गिनो नोइना केस से सोहेन गे तरिब्रा अदुगो नोइना थंद एक्ट तबसु ओरमय माना हुजिकी श्री लोथरना द जज ऑफ द NDPS लोथरना DGP द GME DGP की नॉलेज सोम की यारंगनी आइना चिंगना बददी SP ना माने एक्ट तोरिदो याम ब्लैटरली एक्टर संग कांस द कोर्ट हुजिकी PP द प्रेशर तोवा अदगी हुजिकी हाइबा मैनुअल रजिस्टर फाकपा एतो मीम दे एतो पोया पोंदे आइगा चने फामबा सिगी से करी मरम गिनो so I suspect vested political interest haina just na have what is this ngasai haine pot adu ne kaina police ta tongambra si kanai khut yogono highway question na ne ba yam thina chong la e pot se aina haiban te ko this is what the just said to the DGP the highway pot am ne ba aduga Chandrajit ki professional misconduct ukil senior advocate Chandrajit senior advocate Chandrajit na mana hujike highway lai se karigino okay and why did he inspect the register mana charge se lothok no try to mise karigino why did he try to malign the case sigi pochida just na he objected rotana object or kan the bar council of Manipur CME because my method action lokot piyo this is the first time that a judge amana ne senior advocate amagi mathakta action lokot piyo of professional misconduct haitare man to tabak sig yaning hain Manipur gi judicial history da sina aham case ne okay poche just amana ka CE bisi and we are very proud of someone like Mr. Rota kind mana he put his foot down yaning de na thorpangamba just amsu I did that personally the public should be very happy that akoina Rota gu mamim da gi justice phangni hawaje thaja khale in this very important judicial system poto lakan sida ma se phare sa se lotupangam gide lotupangam da kan se nongala kan sida chema la evas mogi doctor dagi akhoi lukosai jause swain tawna yamna gold bladder ki anaba ma leire nungam leire hai phemda okay jenims na haire se CWC da ma se sorry jenims na Catholic Medical Center da tang kun ma thoi akoirenge lebse tang kun ma thoi putho osne the very hojik hai charge lotupangam da university tang tra nga se December tang tra nga se se ire CWC da CMC da sumai tawna ma se refer to biro tang kun ma thoi da akoi gi operation tor sen
kamain to ge habu tang kun ma thoi sida hoje ge haiba maji mapanda he is a under trial prisoner ne maji puthok pai drug lord ma puthok pai ji police ki escort ka yom thok da bra maji escort yok dev because state ki authority na public prosecutors da haire hai babeli kayonda akoi huzik assembly ki tangkun assembly house December ki tangkun da sitting am pham gibne sida huzik haiba hard press for kari hai tare police leitre akoi somda assembly leibna yamna akoi chille ana pibang amroi na hai mi wale na ko ada huzik hai huzik hai mi wat pani na nupa do gyan tan thole medic hospital la without any akoi keno security tang next day da Catholic na ngamroi na jinim song thare jinim song huzik hai nupa se lady lerami ado ma khoi na ma se ato po hospital ung refer to na jinim song wi i ung to so adu mutung se ma se mang re huzik se okay whereas happy jeng yu kisochan akhoi gi somda kisochan NSA pala kan ma thador pa kan di educate security de mi security personnel kun thana nga apu thore somda na drug lord ama khoi so phawd ma escort pidre nandona jail da lady se November lek puni mana trial tawdu pun marini waling is the ngarang ne trial kan session court adu mang nan thokre da thau thagani ngum yawai tari nandona ulame ba system si no system de kishnati hai pyo mo de ko ai tong tong pisa pai ta na tra power khale ta ga ingam ngam me habe pot ama se yam chauna mek taw film ne lai se aduga yamna noning ba masu huzik hai ba senior advocate sina su bar council of Manipur da magi kenom thagale magi affidavit ama affidavit se da mana hai je mana chief minister na CN Biren Singh na mangon phone tor kan se kore ma di nambol da ukabi le chelu buni numit sida phone tor kan sida aiga ID hujik haiba drug ki war on drug sa thabani na hujik haiba case charge sheet tau bra to da bra tam chana haidna chief minister na yeng so haina mana NDPS court sida chatpane na chanji na khumme senior advocate matam du ambai president je live question di chief minister gi ma di law secretary lady DGP le mama sama khom gi portfolio pai ni charge sheet tau bra to da bra di IO duma habet hangal lore ba DGP lady IGP lady DIG lady SP lady IO dun ne ba charge thang to je adum yam line khang ba channel ne so chief minister so anesi direct to fill ba to da bra one question number du lere number 2 mano je hai je SP Geetchandra ga seminary je SP Geetchandra na akoi gi NDPS court se krai de legi khang de have ne mapan gi lakpa IPS probi officer na Manipur da court kai legi ge have at least believable oibe thajabi akoi gi born and brought in Manipur there also IPS officer also Impal West ki SP Impal West ki SP na bu NDPS court kai legi khang de shi have thajabi ya ba ya da have question du wai ne ko but senior advocate Sarman di mai gi cannot see the affidavit e the pyramid the photo okay so which brings us to the question now the ball is in the bar council of Manipur decision to the thajabi ya ba ya da right to the bar council na decide to ne ko aduga police ki matang da su hana koi gi paper bail kumbai matang peti matang segai ba da nongoi mang matang da di koi gi keno police SP gum suspense le nando cheng kan da koi gi kana suspend to ge except SI ama adusu CID gi keno special branch gi police ama tawe aduga somda hujik haiba jail gi level lapses sing da aso sing sing kada wugi moi se suspend to no why all this selective haiba khoi gi punishment se si sim ti hangwa put antren khale okay handak march ki tarik unrukta nandona nantho chen khiba aduga hujik leiriba lukhojai zogi case ani si yongra ga khoi system si yam chawna function or mal function or regular have any system which tongan be elements point macha mayam chen element mayam chen pull ga semani element mayam se ki element amana hek mathau ningthina taw to badan ta tarok ta bada element atai mayam sam ta tobu yar doni ultimately system collapse to doni Manipur ki hojik le bus system si collapse to gi mami tare adu ki classic example ani ni nando nan tho chen khiba lokhosai zau absconder oi khiba okay so aisa ta kada na su yam chawna react to rehater maru in mu ani si ngasai charge sit handok pi no lama mu ani si gi matak lenga na action lokho ka do hera taseng na kasan kada na taliba demand sing se karino handaki tholiba thodong me am se da karino kada gi oiba maru ibo objective se kari kamai tham meeting
Manipur si mayam su dum khangbi mamang de su sigi drug trafficking gi asai gi hoi golden triangle gi puthok pusin Manipur se border state amada leibanina akoi da sigi problem si made mamang de su akoi mamang da sigi thoksingai mamang da akoi gi airport ki drug ki case ama mayam du khangbi ramgani 2013 gi palel amadi airport ki thokdo wai hoi adu dai da khoina chauba iho hodana public mayam gi rally ga chattana yam kan agitation tawgi adu matu ina khairiba khoi gi case du CBI da sinadana hauji hauji khoi gi madu thijan bagi thabak tawri haitare adu da natana mamang da su adum marak sida khoi gi CBI du sinagi da ba adum case khara su dum legre chau chau bakhra ma adu hauji khoina sigi ADC gi chairman haitare hana ADC chairman ama sumaina lupa crore kuntaret muki drug ka konana phagat ki basi matang da khoina अथुबदा अखोगी खोइना खंजरमबदी स्टेट की माइकेदगी सु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मागी अखोगी वार ऑन ड्रग्स अदगी फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लिंखतना अखोगी ड्रग की मरी लिनबा सिंगसी याम थुना अखोगी मियाम लबसिगी वायल फंगलनी हैबसी मयाम सु याम चावना थाजबमने खोइनसु थाजब थमजरुने दुबो हाइरिबा अखोगी फास्ट ट्रैक कोर्ट से लिंखलगसु हाइरिबा अखोगी केस हैबदारे याम चौबा केस अमा मदसु बीजेपी की एडीसी की चेयरमैन अमा सुमाइना अखोगी फारा कांदा मदु अखोई नाथोन की बा मदु अखोइना मफम खंगदबा हाइबसिदी तसेंगना अखोई स्टेट की दमकि याम लाइबक थीबनी अदुगा लोइना हाइरिबा अखोगी मसीगी हाइरिबा केसिदा ngसागी एसपी हानगी इम्फाल वेस्ट की एसपी अमसुंग हाइ सेनियर एडवोकेट अनिसिना ngसागी केस अजु नाथैनबा तौरमलिबदु मदुगी मायोक्ता अखोइनासु अखोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट अखोगी प्रेस रिलीज अमसु थादोक चदना अखोई हाइरिबा अखोगी सेनियर एसपी अदुगा हुजिक लैबा अखोगी एडवोकेट अदुगी मथक्तसु अखोन लीगल एक्शन हाइतारे इवन अखोगी मागी एडवोकेट की रजिस्ट्रेशन कक्तना अदगी मो हाइरिबा पुलिस ऑफिसर दुगी मथक्ता तोंगानबा इन्वेस्टिगेशन अमा अंडर सस्पेंशन द थमगा हाइरिबसी मसि तौबा याब्राहन अदुगी ने अखोना मरोइना थमजगेबदो अदुना हाइरिबा अखोगी केस सिदी अखोना तराइना लौबसु यारोय मरमदि मसिदी याम साथीबा अदुंबा केस अमनी हाइ हुजि यामनसु थमबिगिबा ngसाई अखोगी जर्नलिज्म फाबददी मागिदा अखोइना लौखतखिबा स्टेप मयाम दुगा अदु हाइरिबा सिगुंबा ड्रग्स की अखोइना मयाम हुजि अखोइना मिन उबा किंग पिन हारगदि मा ओइदोइने आदि हाना ममांगदा अखोगी एयरपोर्ट की फागे दु मपु ओइना फंगिदबा साइ स्केप गोट खरा फागे खोकिबा अदु बुदि ले अदु हाइरिबा सिदी साइगी खुदम चांगदम ओइना फंगबा अदु किंग पिन अमने आदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसानासु किंग पिन सिंगसे यानी मुथतनबगी माना याम तोइना पब्लिक मीटिंग दसु लाउदन तौरिबा मफमने अदु हजि अखोगी किंग पिन ओइना फंगबा होय मरा लेबा लेतबदि कोर्ट लेपकदबनी को अदु पोर्ट का कोनना एविडेंस यावना फारबा मिसक अमबो तराय तरायना थादोखिबा तराय तरायना नाथोनगिबा अदुसु मेडिकल ग्राउंड साइ मागी लाप्सेस मैमसु साइ पनबिगिबदुसु यावबिरे अदुना सीटी अखोगी सरकार की माइकैदि मसिदे तुमिन्ना अदुम पंगलाई लिसन तारगदि अखोई स्टेट सिदा ngसाई सिंगो पॉलिटिकल माइलेज लौरगा ड्रग कारबार तौबगी चांगसे अदुम हानदगी होना मसी हेनगलकनी अदुगा स्टेट सिदा हेना अमांगबसु लाकनी हबसे मसी अहामबगी ओना समाइना थमजे ओके मथंग जे ओजा सोनाम दिलाक्से गोजा ngसाई मरुइना अखोगी कोर्ट त पोथोंगनबगी दमक नत्र मा हॉस्पिटल लैंग बचनबगी दमक मोद सिक्योरिटी पीबी है मतम द सिक्योरिटी से मरुइना असेंबली सेशन पांगथोई दिसमगी तांग कुंदगी मरमदुना सोंदा कोई सिक्योरिटी की मसिंग जे खर वाटपदगी पीबंग मरोय हाइदना माजे मसा मतुना थादोबनिना अल्टीमेटली मा अदुआइदरा एस्केप रूट खर फंगबदगी हुजिक्ति नाथोकबनी खंगदे मणिपुर लेबनी खंगदे जनवरी की तारीख 9 द कोर्ट अपियर तो गदुद तरोक्तरबनी कोर्ट न माजे एब्सकॉन्डर नि नाथो मिचियन ने लाउथोखरे मरमदना स्वाइ सिदा येंगबो याबा कैनो जे कोई पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हाइगदरा पुलिस की पॉइंट ऑफ व्यू दे कमाई इंग मरो स्वाइ एसपी अमगा सीनियर एडवोकेट अमगा लागसु चार्ज से हंदोंना बसु तरमे हाबसिदा ngसाई हेक डे 1 द फाब नुमित्ता महाकना माबु फादनबा हाइदना माना मागी ngamjabi thadana phone tawdana CM DGP ga phone tawsalamabnina adwaida dum chingnan baje masi nupa jam powerful oiba mi amani yamna network leiba mi ama khangni maramadra mahakse soina nanthokino honagini haibagi wakal je chingna baje dum legibni hujikti absconder lauthobne nanthoi haina lauthokpudi are conclusivity oidri kari wakhum thamini hoja masidi kuigi system or kuigi authority ama bu chelan bane under trial prisoner ama ashok chawgraba case whatsoever he might be his position Mapu under trial prisoner amabu court puthokpa tanjada duty assembly session leidana akoi sipai akoi inadequate to akoi ma provide to bangam they have it is absurd, it's ridiculous. Nowhere in this country asungba pause masung wahi hairoi dabani aduna in my conclusion, was there any connivance,
Was there any compulsion or was there any common intention with the authority and with this ADC? Masina in Hajiriba. Aduna, under trial prisoner Amabu, Karamaitan without escort, Mapu court, Mapu Chalo, Haidan, Chelan, Wimong, the Tadok Pani, I will say, I am fully convinced. I don't Hangbergi, Wangduma, any reply, Pijari, Matang Yang Bibi, Nang Bijani. Okay. Otherwise, why is it a system failure? Never the higher system failure, or Targazu. Okay, drug ki am chaoba, okay, kingpin ne hainer even so. I am chaoba 27 crore guineas. I am chaoba kingpin ka pano, matam dari 27 crore se kaise unati am sidi ya pick pa amount ne hairi into Manipur ki case study, yam context study am chaoba no ubani na. So mamiu emma yam line na thoki basida. So I said so I do say karine ni yang biya masi political link up lay, but yam powerful oiba misa mo oiru bagi na thoki bani. Hai duri bra na traga masi kamai yang biya sinuza. I ni shum kanje bada. Subject to correction. Masa whole system se man hek phabun numituga ai mapanda ate atopa state ta thapa mafam de lije yam uda Manipur da thodo thoyena man honorable CM de telephone towi hai honorable CM ne he mana mado obliged to gide yes okay honorable CM he did the right thing adu yam phaji adu chahi amagi matung da di lainga ki myoising and amadi akoi gi bureaucrats mayam police mayam lady punamuk sibu masigi ADC sigu kayamung jam important oige. In contrast, ikang miu yam misam amana drug karbar torum draman for survival ke tamuk torumata my punishment, the quantum of the punishment should have been lesser. In this case, ADC, Autonomous District Council Chandil ADC, he be punished much more than anybody, any civilian or any other smuggler or any other person. Maramdi, he's in legislature, number one. Number two, Manipur maybe quantum of the huge lupa crore kontarit ki purmabi vishamai maimdagi phaba haibase masigi punishment yam chawgrejani because he is encouraging mani administrator ama orega man koi lepak si lengak ama orega mana thawoina mai mem da thamba plus man koi ga unlicensed gun gumba kaman mem da thamna khotna torumba asugum mayam siti he be given the even honorable court a personal appeal to might be hearing or might not be hearing adu Micham digiti mangude severe punishment be given, and it should be an exemplary in the Manipur the natana only in the labor toy. Of the Handiki Matang Siga Ras Ayam Ngakpam toy. Lainga Kushu Ayam Ngakpam toy. Police department as a whole Ayam Ngakpam toy. Madigia Kui Edishibu Chilan Bagi Dr. Singh Speed with certificate. A very minor Okuigi Anab Amagitamakta Christian Medical College. Aku koiring thare hai phare moi ne mangam dirga janim se lai janim sen kari moi ngam dir outside Manipur chalo hai even she's a hospital lady even rims lady she got heart transplantation tauri she got kidney transplantation tauri adu jamna minor oibo operation machange tamak why the janims also had certified that this patient be treated outside the Manipur haidan if it is given why what is the reason masipuna muksal loina collusion ama loina saugat laga maybe paishan lei ghirwa jala maybe a koi position na lei ghirwa jala how our my colleagues I'm sorry to say SP sahab amadi koi advocate sahab so if it is correct I'm sorry to say adu karmain to no mohi box involved to mi haidana affidavit to dana irabani na I cannot totally deny adu tori pun masa angak pangak tani adu masi matter say I appeal to the government Thuna mase CBI the PG review thuna if not masigi a high committee inquiry be instituted okay natrabadi no justice will be there the justice delay is justice denied mase tawdi punamukse maduna hajigi ADC se mayam saguttana tawtana mapu mathoi kahallaga mapu chelhan bani it is not that he ran away mapu chelhan bani okay chelhan bagi mami tare mamang dasu kogi kanana na bada nandogi case so ma challenge give systems ina haidare leri mong sin challenge badum tare habduni handaki case to handaki case de khidan khena ba mana so ai sida police ki makok thombo official yaromba amba gi person senior advocate ma yaromba doctor na
मासी मपान द लायंग है बगी पिरम अखोइन as far as अखोइ इन्फॉर्मेशन पाउजेल चाओबा दगी फंगजम मतम इम्फाल फ्री प्रेस फंगजम मतम मास गोल्ड ब्रेडर द नुंग लेबगी केस नि हाय द नुंग नुंग लेबगी केस त मपान दा मणिपुर द लायंग बंग अमरोइ नुंगी केस चलो है बगी समाय लाउटोबा हायदि लोइन मक्से अमन अमबो सपोर्ट तोंनरब्रा है बगी ममी दु चाउन तारे अदु ने सय याम पावरफुल ओइबा मिसा माली माक फाबन मित मागना चीफ मिनिस्टर अमद डीजीपी द फोन करगी तौरिनो he must be a very powerful person have the city phone ta na tho jangre now he has been declared as absconder ado imungi min kari hari ana bi matang se kari wa phum thamini kari position le yen kan na tho pu ya ma gi escape route phangri se maroi ana ba se karam style ana ba no sin kun khang ningi se mangona tharai se hoje ga aham ba da hep si na re hare adagi koi gi bp high bp adagi liver koi हेक मांगोन नादब पृथ्वी लेतर माले ओके जेल की एसपी नसु इबा मासे हम नारे हमता खथुन लायंग बिवन अदुगा जेल मंग लेबा मेडिकल ऑफिसर सिंग नसु मपांदा मासे लायंग बिरो अखोय मनुंग लायंग बंगम द्रे ना याम nga isna जेनिम समासे अक्टोबर दा पुरमे अदुसु नुंगी केस नि क्वाजे सोमदना मासे हम नारे मासे लायंग दे यारोइना जेनिम्स दा रिफर तोरे जेनिम्स दम कय हाके वो हुजी अखोय जेनिम्स याम चेल लेदना माय ऑपरेशन जु तोंग मोय मार्च अप्रैल दाय तोक्सिने ओके हुजी की टाइमिंग से सोमदना मी नारे सिदोरेन हाय कांजा मदन हॉस्पिटल नो अखोय हुजी मार्च नत्रगे अप्रैल दा ऑपरेशन तोदंग मोय हाय सी आंकपम नेम नंबर 1 नंबर 2 माय मेडिकल कंडीशन जे फॉर एग्जांपल आई नंदो को साइबेट लिंक तो तोजगे को नंदो से नवंबर दे नेबल लेरिसे सरू के नाबो मा नवंबर दगिना मार्च बाउने मा लेरिसे अर मासे नाबो तागदी अखोयगी मयाम चंगना दोलाय के तोरगा थांदोखिबदि मक्ति ओरमरोय मासे हम हाइना सिंगना सेनजगी सेनगी ओरमनेबो ऑन टॉप ऑफ दैट तांग 13 गी मार्च की तांग 13 जे इंफाल प्री प्रेस ता अखोयनी इजे डिमांड लेटर खरा नंदोगी फंगदगी फंगे मोबाइल फोन अनिम फंगे पुलिस ने हाय माय फादर फारे हाइना हाय माय मपान प्रोपरने बट अखोय थाजदे दि बोत दा अखोयना फंगो पावगे सोर्स मदो ने मा नंदोले फाब पोनातने फाब कांदुदा सेक्शन होबो यारबने ए सिनु पासे बेरा का तौरे डिमांड लेटर सागुले तौरमे खर सेक्शन बिआई को हायबजे हुजिक हाना मन फंगरबने बदि पोत सेक्शन होबो या पोनातने जेनेम्स तसु हुजिक हाय पोसे पुथोक तागदि पुलिस मैम लेरिबा आयो लेब सिंजिदा ए सेसे जौसु पुथोक तोरे लुकोसे जौसु पुथोक तोरे कितन नोइस नु यंगेलो कमाइन तोगे चार्ज तो तौरो मी मनी अदो मागी अनाबसे गोल ब्लेडर के अनाबो जेनिम्स तौबंग मोय हाय तागदि पोत तो केनो मन दिल लेरे हाय पोत सिम माई ओपीडी टिकेट इरे नेबा सिनु पासे मा पानो न थाबी होना ओके गोल ब्लेडर के अतके मेडिकल पारे मिसिंग जु मोय कोलम से अदम थैबा यारब्रा क्वेश्चन से सोमदा जेल लेरिबा मेडिकल ऑफिसर सिंग जु some sort of threat oigera natraga pasa pisa oigera or whatever oirembe but kenoni tawdana thole eba mase ana health ground hai tagadi jail dagi tholok pasing je only health ground tholok ya bani position am leibani na madu position na kan da mayam je kuchen jiran graba number 2 problem is jenims ki da hujik security ward leitre state gi am so problem security ward se seminar lenge da mase leirame security watch the sara hen ma to khibadagi jenims security watch thupsangre outagadi criminals like hujik haiban nando gomba atopo singse they are all kept in the same ward adu convict ama accused ma je samaj ga mandre ma kok sikar bela lere criminal ne haina lockup jail thamine nara kan de mayam plop thamine re somda adu ki pot takpodi system gi achobo failure am lere hatagadi doctor sufficient thambiro manung da medical facilities inside the jail like other states ko natraga ngamda tagadi puthoropa kanda kisho changi ta puthopiro mi kun mutha to kan security lo escort lo asing na okay atu family ki mi on de kari tak tarik taret se ma se kai dom rims ta doctor amad maro heart ki laying bachali have often jo tak piri tarik nipan se da ma gi court appearance ni nipan da gi ni court la term ni mang re no jik lau thoi si aduna family ki maro ina ma gi wife ki version da di कमाइना हुजिक से हैबी मागी वाइफ की वर्जन हुजिक लाइन मफम मत कोलकाता दा चक्रे दिल्ली दा चक्रे हैबी बले कमाइ तो होय नुपा नुपी है सिदी मागी नुपी न नुपा सोत तारिक ना सोलो ओके अदुना माना हारे में से तांग निपा न माई अपीयरेंस लेबने जनवरी दा मागी इंटरिम बेल से अदुन त लोइबने अद मा से रिम्स की कार्डियोलॉजिस्ट खरा फाव डॉक्टर सचिन हाइब्रा अमा लेब्रा माई मनात येंग मसलो है न चेंग पिरे अदुगा मा से कितंग मपांदा हुजिकी हार्ट की प्रॉब्लम लेना मपांदा लायंग सबकी फियम लेना माई नुपीदना सेसे जोगी नुपीसना कोर्ट सबमिट तोय अदगी दम
ꯊꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ Okay. ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧꯁꯨ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ Thiba Kangdre, family Nasu, Swai the Saki Adudale have a Hydrabanina. Thiba Kangdre have a Siam Chum absconder or Maza Michin or Miro or have a Simadi Swedre, Adubasi, or Lena Wanaba Matamda, Loina Magna, Sogot Poman, Mamim Tariba, which judiciary make the Senate, Vogama Yoramba, with police Makegi, police SP Yoramba, Doctor Amana Sign Torma, Manipudanate, Manpuma Panda, Lion or have you often a Chimbalakpa. Are you young Minus Makara delay, having am the Loina Sogot Mamim Taria Duga, Saygi, Senate advocate na, charge it young Jan Bachalisi. CM ni yang jan baca lu hai bagi damat cali hai besi masuk so asyik yang nasi nanya, bakar kita damat CM namonda yang jalu calo hari beno hai bagi wafam dia tu mana maram cadna CM ki ming hekta panjal labra hai bagi wafam masuk so asyik yang cau bom mami mesti tari on the not brand terlalu jaga berarti yang tunjuk ke impact ni seming tak nolai. Welcome back. Adon nagbiru basi Manung Hutna niya 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Hutna tanga sikhana jarbi basi ADC Hanagi Autonomous District Council Chandil gi chairperson Oremba Lokhosi Zausi Mamang Chahi ki June ki Tarik Kunda Masi drug mayamama Magi quarter dagi Lampedla leba quarter dagi Fakra Matungda Mahaksi Haukiba December ki tang Mamang Chahi December ki Tarik Tara Marida charge se Thangakra Matungda Ma Anabama Namara Moidana Ma Dayang Nugi Damte interim bill da Thola Matungda Tarik Tara December ki Tarik Tara Mapana Tholokpani Adubu Masigi Matung Tarak Pata Mak Layang Bagi Kogi Koirangi da leba hospital da Pukala Matungda Koirangi di Amuk Jenims the refer to Adugi Matung the Maxi Jenims the Lang Bangamar Manpima Pan the Lang Alo have the Gi Mahaksi Thiba Kankidre Maruina, January Tarik Nipan the Maki interim bill Gi Matam Loidana Maxi Court appear to Godam Netu Tarik Nipan Selaki the Bagi Maxi absconder or a mission or have you often lady to Swaisida Mahapu Maki Nanto Kinabagi Maramam or Helvesida Kudim Magna Judiciary the Bureau, police system the Bureau, doctor system the Bureau, Lenabak Mating Pang Bagi Mamitari, or Maxi am powerful over me and money have a second a day one to Kanja so I said to one political party sing more in a Congress ki make the issue, Nasing a sima press mit or MPC na Mahakna Nanto Kipasi Masi Lenga Kit Winsing Lengana Sinmani Pau Haribni, other Buddhistic political election Maya Bagi Henjan Hibasu via the Hosiklariba, Sumana Nanto Kiba and the Michian Ani Suzala personality, case so Mantani. I don't know, Swaisida Maruina, drug Kimatang like the government seriously Lautokibale war against drugs. I do war against drugs. I'm talking Pinamo Pargam, Line and Anton Givizida. Lenga kick war against drugs, only a quick transporter. Haitare. Yam Chauba Kingpin Zingi, Guli Puba, drug Kakapu, such a Badumami, Pana, Bamogi the Makta war of Patare. It's also Bogi the Makta war where I'm there, Mahogi the Makta Chientoki, Novagi, kind of vacation to Noviam Chauba. War Hibatare, I do Mamitara, I do that CADA, you and a CADA Suyam, Kana war against drug sanctions, River Ganguni, Kari Ming Tambi Swaisida. So my yam job labs and Murapasi. Thumbs again. Masi Aquina Kanjabada, Congress ki Matam the Hajada, Congress Matam the Su, airport ki drug ki Matang Duda, Masagi Mugi, Chene Hachina de Haidu Kangre, Court Mai Lepserani, Adu Matam Duda. SIU Special Intelligence Unit Mutatana adagi OC matamdugi drug pharuba OC Ranjit transfer tawduna card civil arms reserve koi transfer tawduna choba ihau legi haibdi ngasai drug pu pharuba kangbu natraga any state ki afaba adagi moigi mi solakadore haiba kandu da ngasai gi matamdugi sarkar na su kitang michang changbai mawng ama koi chauna ugi haijariba handaki government sigi so BJP ki su maroina BJP ki su hauji tasena hakati moigi di am moigi family ki oina di yam ikai ningai amane moigi yam ijat chokpa wafam amane BJP ki sugumba ADC ki chairman ama drug ka kona na phaba adu magi sumaina conviction ga pi ki targa di hena moida ngasai gi BJP ki oina su moida yam ngasai mamang da thoki bidam pangang mamang matam su moi su dum laugi hauju dum congress su lawi adu maina ngasai gi sarkar sigi su mai ama choppa yaba ama oibanina masi tawdana ba haidana ngasai gi magi loopholes ahobasi sum geng puran khanjeba ahobasi na ngasai police ta su torpa judicial system da adigi medical ground da toroga ngasai mi do nan thong ga kan ngasai amu ngasi haibtare ngasi police ki maike gi press release ama su tholai moi police ki PRO na toroga thore haiba michel woriba misaki athubu da phagani aduna masi akoi police ki maike di phana ba kana tawri haiba ma Kandu Tole. Adu Masi, Nasagi, Hana letting the Chexel Outraga, housing Nantoga, Pagani, have a city, Masidi, Pangai Highway, Sagi, Iho, Sagalatanaba, the election to lady, Mogidi, as a BJP, Hunter, MP, Moina Kani and Pazari or Congress to Pan in Pazari, Sagi, Anish the political miles longer Kadonia. Other than the BJP, Sigi, a whole Basila can Masi Torotana Bangasagi, Sarkagi, Mahadi, Sarkar Haita and police issue, Sarkagi.
ꯌꯥꯀꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯕꯣꯠ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯤꯡ ꯄꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯕ꯭ꯂꯦꯗꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯍꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯗꯩꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯩꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯔꯤꯝꯁꯀ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯒꯣꯜ ꯕ꯭ꯂꯦꯗꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯦꯂꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯨ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯒꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯎꯀꯤꯜꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏ ꯎꯀꯤꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯗꯤ ꯖꯤ ꯄꯤ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯤ ꯖꯤ ꯄꯤꯗꯣ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯦꯁ ꯄꯤꯗꯣ ꯀꯧꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯈꯣꯠꯄꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨ ꯑꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯤ ꯖꯤ ꯄꯤꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯛꯄ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯄꯜꯂꯛꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨ ꯐꯥꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯗꯨ ꯄꯤꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯝꯐꯨ ꯁꯥꯐꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯆꯦꯟꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯟꯈꯠꯅꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 19ꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯩꯔꯒꯗꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅꯦꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 19 ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯗꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯥꯎ ꯃꯨꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯪꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯔꯣꯏ ओके कांग्रेस की मतमदबो ओइरो हजिक बीजेपी लुसिंग लेंगा की मतमदबो ओइरो कोई पावरफुल ओइबा मीसी फाब तारगदी मरोइना सुम क्राइम द ड्रग की केस कुम द चेन रक तारगदी मखोइसी मखोगी मथक्ता दुम मखोगी केनोसी इंक्वायरी हाइग्रा निंथिने तोबो ngam da केस एकदम पेंडिंग ओइरग लेबा ममांग 2013 की पलेल अमदी एयरपोर्ट की केस हुजिक एकदम लोइदन लेरी अरमाय तोदन हजक की केस दसु अम लाइन नाथोन की भी ममी ताबनिना स्वाइसिदा अखोगी पावरफुल ओइबा नॉट ओनली एखंग साइगी पॉलिटिकल की माइलेज लोनो बगी वाखदन तना पावरफुल ओइरगदी अखोइदा केमता ngमजदा हाइग्रा लेंगा की अदुम असोनबा ममी से ताबगुम तवी नॉट पर्टिकुलरली बीजेपी नत्र कांग्रेस की मतलब लेंगा तुगी ओइना अदा स्वाइसिदा पावरफुल ओइरगदी उपाय लेती हाइगदुरबा नत्र हंदक्सी इलेक्शन मयागी हाइतारे लोकसभा इलेक्शन मयागी इशू रेस तोनबगे दमदा सुम मयाम से इंटेंशनली अपोजिशन बोइरो अमन बोइरो मोय लोय खंगना बनिना मसी इनसाइट तोनबा थोलक बनिना अदमाइनसु यंगबिबि अब्रा कमाय यंगबियो ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯃꯅꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯦꯞ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯃꯦꯅꯣꯚꯔड ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯏꯟ ꯑꯦꯅꯤ वे सरकारना करिगुम लेंगाकना मसी खुद थिंजनब तारबदी सरकार यामन इकायनिङाइने अइना सरकारदेन हंगचगबदो अम लेइ ताक्सब नचदे गवर्नमेंट की लेंगा की मकोक ओइना पुनरिब ngaktanina I am a small fry I thok macham turati top state lerambani state government or maybe special branch or a SPCID or a koige napna amana loina enquiry tawna thijanna khochna ta holibin sirin punmakse manipur gi manung nga ta akona phummaga lepak manu phummaga tumin leigani haibise no you were wrong sir Central government gi subsidiary intelligence bureau is keeping an eye like a watchdog every movement of the government
every movement of the civilian, every movement of all political parties, underground, overground, civil society organization, Sumanu scanner the every second, every moment, the every happening, Punamak law in a minute to minute law in a Thari Bani. As the government of Manipur, please be serious, Mashi case, Mashi Yam, Pajan Mashi Jangbiu, Adugam, Aman Aduna Nungshi Biba, so the Lerm Bibi Jai, but in this regard, you should not lay your hand. This is my request. Secondly, Hojik police na ka ay Manipuri police wo defame to bunate masa Nagaland so Assam da su kar printed form kar lady mini jamna pressure kan na pira ko inaw ko karagi ko president sap no haibado okay, we are making all way okay, effort to nab them at the earliest kahidana chelhan madimoni chelhan giba kadai de shuk chauraba ko gi even karnataka da chakro andaman nicobar da chakro chat padavon mitari ni pani chakadri manipur di moni chelhan garga ana ba shibil orga doctor mo kaugum jani da adun mashi punu makshe. It seems that there is a ploy, there is a plan, and there is a policy. Ashi yam natunna mashi lushan biu natrabadi mashi issues in a Paliba Sarkar, your party, you are going to you are going to tarnish your image before the election. Aduna akui kadagi akui president sabu ko ina habi duaina hope from the highest authority the give clarification ma statement nama unnecessary the honorable chief minister giving nama palli banina. We are sorry to say, sir. Aduna adom gi tamukti statement no pibana it will be the best what we feel it nata de praja mayam na kashali to mi micham mamana tawruga adong ming palakpa hisha ko je thawai noi jade. We have a high respect your chair and you are one of the most popular chief minister ado thoi bin sirin punamakse see whole entire blame is coming to you, sir, because you are the head of this state. Pharabasu adom the lakani, Patrabasu adom the loina lakani. Adana, please, this is my appeal. Adana mashi aku election mamanga oibaga adom gifim kairakani yam natuna mashi statement amatang pibira mayam the loni sangduk piu natrabadi. You're cutting your leg by your own ex. Okay. Haina mashim tade ai tantegi. Lenga ki wena party ki weni yam chauba koi masak thiningai oiba mong moi gane habna ki case back to back yam thokchela bani na matang chai chaudla chagi chauna hari paw si maru ina masi bus to wiba si break to wiba masi investigate ning thina toroga puthokpir punina hojik sirita khwaidagi chauba the intriguing oiba haidra khwaidagi masi plan amo ino do you see any plan plotting am ubra masi pattern je hetare investigate tor matamda adu project masi yam charo missing SP ama ambagi ex president ama adagi koi CM gi ming bhawba ambagi ex president sina panjala abanina yam chaw high profile gi port amagi wapum sala abanina hojikti tawruriba reporting haidar investigation adon da su hojik mayam na mieng thamnak to mali aduna loina mak authenticate toraga koi documents lu lelam to mali adu kanta da pawchu kombire ibni maramaduna so I said any do you see any plan, do you see any plot in the entire drama haidare handaki drama de tasena kanda siden phajaba drama de leitre kai no have de khoi yam phajaba drama mane sanare mise adu fortunately or unfortunately hujikti nanthokra matung da ngasai haibe do akoi gi operation success but patient die do adu phem ne hujik leise abde akoi jule khangge haibane public su pang manate praja su pang manate khabar na khoi ije public khangna bane because akoi su we are the keepers some sort of watchdog of the society like Raj Nongthombam to we be Manung Hutna kan miyam na khangna mane mi khara di khangani nga moi potse ai masi ya nge thok tana tawsi hai pone thon da ya put am ne system je change to ge ha ta gadi they have to be taken into account government ki accountability lay ti ha je akhoina prajan su ka decide to go da bane when sigum incident sing je mama mayam mang da puthokanda media ka desu expect on ka lay impact bi expect on lay atopa di khang re ko ai ado sigi post da akoina khangning ba ya pot kare di how good is the judiciary akoi leba ki judiciary ki am par ge 1999 ra da Jessica Lal model case Vijay Yadav aina politician ngi masana pan nomen ka pa har pane adu phim ne lay charge but would you have a because Yadav se ma se interim bail ma pula hai Delhi court da kanana pi Manipur इसकी सेशन कोर्ट की जज हमने पिरम में इंटरिम बेल से कोई सिस्टम से हाजिर बा यम आंग पुप तो है ता कि मणिपुर से ड्राई स्टेट ने कोई युथक पे दिहाई ने सु मेको कोई नॉट सब्जेक्ट टू करेक्शन मणिपुर से ड्राई स्टेट ngana ang lau thuye ba excise department na
tang vote numit ka haidu numit ka di yu thak ya roi dry day lau thui dry state dry state to kai kai ung dry kai lau thui no ba ana akhoi gi war on drugs ya war na WAR ni na E mawang tasan biro D mawang tasan biro award on drugs odoi bravo je ke hai ba mayam nang ka ba yam song to manao em piro phim sakro phim da adune ko uje yes ploy diam thi male but now it is left to the police to find out and the political leaders in the ministers including the others ko they have to be accountable to the public khoi sarkar ni we have all the people na moi electorate ni see accountability is like ta gadi mathang da amuk lakani hai basu political keno hai su position hai su biwa pham na te just like ni judiciary di like ni leng na like ni press dum like ni but political shift it can happen overnight so phajna thawak to hai ta gadi to biro phajna tawre ta gadi let the people decide drama gidi yam phajaba yam lai hai tare adu hojikti election hek mamang makta to oibani na so ai sida ko gi political link hai je ko gi lenga khatagi na tabida mikhal gi advantage lawna no gi damakta sigi thodok se thon ba hai tare adum bagi mami di tabi pra kamai habi ninga dai nandona vote ma je sieng ge di oram do ma de mai de court ki case kitang ngai mai de ngai lai bak changi hor ge na si sida jelo dragadi si da congress party na traga CPI na ge pesa ga pija ko na nando nang jela sieng wa adu thajadre hoje ge sese jogu he is BJP adu ma je tarik kun jun ge tarik kun ma phab nu se numitu da BJP Manipur Pradesh na ma se expel tawra indefinitely haidana yam phaje expel di taw expel tawi expel taw ya da pot le ngoni nevertheless ma BJP gi keno ne akoi gi ADC member am ne congress ti lakpani but necessarily ma se candidate political post yam sawam pare nu pa ne drama di system jina dum sanani for example you phawa oigera police na phawa kanda police na kram kingpin putok pir khage you phare de swai khara bora ka putok ni thani purei ba sungi mi sing phade ha mules and moi gi ganja ka pure ba adagi WY khara pure mi kana na pirik pano kra pirik pano hai loi ticket pi ang tane ba kai gi no moi police phade se why thawal da you sungi haina you do phare sungi mi do phare som da moi da pire ba bottle pire ba technology pire ba no pa de question mark thami no pa de ma pha de ke no police ke investigation da adai lawyer russia question nam chule ya ning da bhai tare system ji okay sak mai yeng na bagi hai sak mai yeng na ba sak mai na ba ma leire khoi manipur si pha tar ga su masa masu dum pha ba so basi khang da bra su khang na dum tha dok pa koi mase ya na ji ke toroge har kada na su sang torok pani na so sak mai yeng na bagi pose dum khara de thengnaram no wale experience maram dana mi tha do khiba natraga maru ba mi pha bang mong do ba natraga khang na chalhan gi bagi case se leire se mari matam di leselaktre tentana thambiu masi kamai happening face and face value yang thado ke bis masi adum leiba jani hadi even akoina mamang da thengna jaba kanda akoi gi you se adum pharaga adum matam dugi cabinet minister na adum phone toraga ai mini ka haina ko exercise ka tor phami na kan sidi kada yo ya kada na su yang phaba yorong ni to kada da pressure to akoi de makti adum makti kaimgan khanga chana bagi hire pati le du akoi di madu sunglo lojadre ma de hoi di political group ama natamni na akoi da adu influence sunglei leitre akoi di direct adum phabe mafam du adum direct dispose tok jaba adum mangal lamba media da hapa adum male ada hojiki kenosi matang aina kitang tendang ama thamjaning base akoi gi manipur se di even india ge haitare ne asum ba tawba ya da ba ma di simadi yam chawna mami tai ai investigative journalism ko yamana tawbiri ba sai sumba nga sai gi any state ki ahoba ma government ki failure ma uthorak ba sai semdok na bagi tanja ma lobuje o ai semdok bagi tanja ni ko ai gi sumain ni ko kai se khoi chumna ubangam da ba adung ba sai gi tawrei mi du hen onjal laga even khadam moina khoi gi onjal chikpa yam ki sojan tawri se si sumaina idi yam paujel siwa da even last security ka lowe fiam la ka doi aduna sai gi even media sungai hojiki hatta panbiri leibiri ba manipur gi print media sing jo dum machin je email men badona yam bol oi tawre aduna sigumba se ngasai gi sigumba akhoi gi laurkada ba khongkadong mayam se sum men na ba adu matam gi sarkar sina yana ba adu men bi film le ka ngasai gi akhoi state sida achumba se tawwa ya da film ji ma sai de le media gi mamang da di media bu machin men hone je haibiru nu madu ya da mi sai da khara phami dum khang bi ha ta chaw phami loi ma haija ba na chate okay ai ozat la se akhoi man bada sum to buya da bagi na akhoi mi khar phab taraga di phari je kana da gi la ino ma gi nexus network se khang bani adu bu bus to bangam da complete route out to bangam dri se
से अखोई करी अखोई वीकनेस लेबगी नो कमाई यंग बिजा असिगे सुन बसिरो ngasai khoi gi chobu sapna takpi gi dum accountability okay accountability se kana na hai the lenga ke makok tagina up to the downtrodden chowkidar aji ke BJP most popular word chowkidar bhav ayo ke downtrodden gi wanate chowkidar superior chowkidar the senior chowkidar the middle chowkidar the chowkidar accountability se kar matam leibang ngani when you are free from any obligation thabak khap tanjada paisa thillu daba madu nupado ma mabuk sengna ma akoi government thengna bangam gani superior gi order natabo order no sir I can't comply it and hai bangam gani posting ni matam da akoi lupa lakh ni phu mu yangai ma crore ma thillu draba thinda nupa adu ma thamoi seng lengni because he can give because of his credibility aduna it's ngasagi nexus am lady nexus man makoka rule framer is the rule breaker haidana makok te lebe mioi sing siga makha de lebe police are seems to be used man to hek phar ga du he to ba ada to ba aduna ngasai ne rule framer is a rule breaker haibido Nagaland the home minister oramba imkong imchen ko no pam high fight the escort pilot puna parbachi election mamangda Assam rifle ki check post ma se hold up the police ke red flag green flag adu chalawna mas ke phaba mas se checking scrutiny matang da kai doge have lupa crore ma in case secondly mang the jugi case akoi gi almost nifu yangai gi very high akoi standard ki ju ma'am gun akoi unlicensed gun manga su jawba adu Dr. M. Robi ko ba IGP ma Chennai digi man observer oina lakpa adu mangot ba bribe to hai nang masilupa crores manang loaning manang logo ei bitri thadu puina home minister on record sir Manipur government you may like to refer it on record ei haijari aduna makok te leibe sing if they are not honest if they are biased adugi if they have a nexus with the makhali puna makka there cannot be any accountability accountability means tabak tawbra achum masuk seng na hayu hai be wane ba but ngasigi as on today I am not blaming Manipur police it is all every setup doctor se dungai bureaucrat se dungai politicians se dungai police se dungai all head of the departments all district is paisa se pidr badi posting phajabo pangde hai be me na hai nei and it is a factual fact that's what I learned it so this is what I want to say no accountability you make the accountability watam diplo ne du chawba dai final comment mu to yai hai do makha je koi high power committee level koi committee inquiry committee prop committee ma ka torga masi prop torga di ngamni kari to bini so committee duna hade prop committee na ga leiraga masi ki solution am propang ngamni khambi brakari haveni ai thazde kai no hakan da yam committee am dogre ba traffic light committee adagi petty committee nongmai committee yam dogre committee je border pillar committee ngasi we never see this khoi thagat kredi hai neba adu je jam to it will not be made public thajabadi kha wale but it's up to the government ma say they have to pull up their pants adu kan ai kitang ngasi kitang change tor kan da hayenge di phan tor ge ko haibdo adu accountability lehen bi hai okay accountability lehen bi haibni thanks hai sida oja sonamani puthroku yam phajab point ma chowkidar gi thabak se tar chowkidar si koi prime minister masana phondo ki matham da corruption amadi any phataba aran ba thabak ki mayok ta tawba missing lenga ki oigaras any individual oigera any political party mi oigera afaba lenga leba ki damta kitang tarong ge khanba mi dubu chowkidar ni ana haibagi campaign ji hodokhrabani I too am chowkidar मैं भी chowkidar हूं haidana adubu aigi mingi mamang da chowkidar khatang hapaga chowkidar orani habadi yaroi thabakna chowkidari pukchel sengna tawtare hojing nanthok ki mi se kari nanthok ki masida chena ba loina ma bok tobi tare chen thok ki mi phajana pharaga Manipur da gold brother lo thokpi tare on the note ngasi onati mon ngon ki tharam ji batang sai lo sinjar ke ngasi ki tharam sida oja sonamani koi Paojel Chaoba amadi Geetchandra Mangang ne bitro ngasi ki tharam si ba thawa happy khibam di mapung phan gid makta ohmak po amukan ta so cheri appreciate you joining masin ngasi ki manu hun ki tharam ngasi ki edition se karam to bi bage ko takhan bi yagani koi mail id impacttv@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to biraga comment am di feedback tha bi yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari